Vama whaafeiloa e o wholofa ma whaatu lima whaamalo atu I lau tāpua inga Samoa I le nei vaenga o le awhiawhi I lau sāvalinga ma lau sāvalinga Samoa le atunu peli o le atunu ue mita ai e lanu lau ava e tau mga whau e tau safia o na tangata ia po a fo ilu I tau me se fo o swinga ia e le mawhaia o na sui ai whaamatalanga wa umona tu ulopua e whaamatalatala I na ilo tātou watunu pele o Samoa. Ia I le reia fiafi I le susulu malie o le la wa la talata fo ina whaasifo le tautua le la la tau ia ia mātou ini usila neme se fo o seo mātou ofisa autui au kila ni nei manukau. Ia I le aso fou le aso manino le aso totoa I le anga le leifa soa lo tātou tapa usidi le langi. Ia malole ono sai malole ngā lulue. Whatalo whatu Asiata o le tau au na masani a fiafi a mataina le tātou purkalame mai lava ia songa fua se epa ia so tofi. Se taimi foi ia ona so ula leo le whau wā le to ai tau nu o sunga le a tau manu foi. Ia ma wha popo tuai taimi o le tātou proklame ala I le whasoa ma le tautua. Ia ai ve ia lo leo whatau waa e whatalofa ma o whaafei loai. Ia tātou muti tāla tala I lunga o peau ma ngalu o le ea o tātou murumuru au foe. Ni li tino. Ia awa se whasoa awa ni o totonga o mata upu. O loo lawa lunga I le ngata o lo tātou watunu I Samoa ia atunu fo I lo maturu no fo ai matou ni usila dei au se talia Amerika so se tafol nei ke lope. Ia o amai o le dei fiafi I le whasonga o ao ma le atu folasa. Ia awa le aitu o le atunu ma le itu o le atunu. Ia matu saute se sifa fo I masasa e la tau ia ma lo le whaato doa le lilo mayava. Ma lo fo I le tautua ma lo le pale. Ya ese a tātou ma tātou ngā luenga ma o tātou tiute. Pei o talo do ina mazania I tofu tangata malana ya tia I le aso ma le aso. Po o lo whaiva o le ngangawina o le vao. Po o whaiva o le wha e ino le tai. Po o whaiva o le whatu a inga tausi whaaloto I whale I le aso ma le aso. Po o whaiva foi. O le whainga luenga ofisa ma so o se ngā luenga lama. E uia e taute ese. Ae e ala e tasi ai le maunga yolo. E oi, o ngā luenga uma e tau tuai. Ia, o tātou ainga, e tau tuai nuu, e tau tuai tu malo, e tau tuai atu nuu. Ia, e kālesia fo I la tau ia. E ala leo te fiafia, au te whaatalofa ma o whaafei loa. Ia tu, mau fo I le malosi, o le fiafia. Ia e tautua mga lue mo e sa mo le antunu pele ia afe mai lau whaatalofa e kale fia ma feo yo le tala le lei o lo o whaafale le malu I lea whatawhaitaulanga ma lea fioanga le foi nuu ma le antunu ia e tau wasu le ipu vai e tau o le ipu vai o le ola ia e longo puia li ma launga ina ma alanga le salamo ia e me se foi o le wha o le tanga ia e me se foi o le o lai whaavavau o mea umalava ia awalo tātou manuia atali ia whaatalofa lea mo whaafeiloai whaapitoa I lusu ngā whono e kālesia e whakasa whaapotipitonga kerisiano Samoa ia I malua o lo whaia le usu ngā whono I le nei vai aso ia whaatalofa atu le au usu whono maru uma maitafa ese o le kelope o fea lava le te usu fono atuai po mako ngi usila ngei po Australia po Amerika po Hawaii po Amerika Samoa po le vasa Pasifika po fea lava ia whatalo whatu le usu ngā fono maman ia a karango I mengi usu ngā fongo e muri mai rufa le anganga ai kau ki karango I meo asinga ta fiola e wai fia isi kanga kausu fongo ia wa e breakfast le size 2
e lunch le size 2 e ivi mai e saure si size 2 e palasi mai de si alanga fo o le nei la mai le mai ale le e le mai ala va vasa su i mai ivi foi o le si fo ya langa ya e me se for ku ala o vai ya tau mafata tau sa mo o le alua tu la tau o le lawia io ia mai le moana o le alua tu o le tama o mo pi lima o kai le na le to e ano se si moa o le talu ia o le tau mafa ya e ma tau tia melea fatalofa ma fa feiloai ya to uma ya nisi fo kalesia o faini usunga fono ilo atu ya po alava tu langa o lo fe ngai mo to kalesia ya fa malo le pale atalofa ya isi mato maftanga so fatasi o fa fe ngainga fionga ya patele tai fono farmaiko ya o sui tai fono o le sunga le fa fe ngainga ya tu ngamala Filemoni marfretua o le sunga le failo tusi po le autostusial maftanga so fatasi fa ngainga o Veren tole foa la vea duilimu sala que deu so forgoing Larry lavea ya ai mai so le lau mamalu pena foi ele fionga sunga sea ya to ina pensiona ya me se fo fa fe ngai ngefia o e kali ss o lo itu tono maftanga so fatasi fa fe au ni usire au gilani fa ta lo fantu mo o fo lo fantu ya so ko fo tai o le maftanga so fatasi fa fe au Christchurch la to wa nga fu se malanga bo lo ai so fa fe ngai ya Rev Makesi ala timu ya ma te foi maftanga le fionga te fono fo futua le wa ya li o tu mua Joe Smith ya ma te foi pule nga malu ya te lo foi yo fa ta to wale fono fo futua Christchurch fono fo futua Wellington ya manisia fono fo futua ss mai ta watu Melbourne Sydney Brisbane manisio state pe Canberra Perth mo to uma ya mi se fo America fatalo fatu ya ifa fenga inga uma lava e kalesia fia ya mi se fo se o foi au se utama fa le nganga basta fata waita mal fritua melody ya o so fo I le tama to inas malolo manu malo se mato kalesia Pastor Eric po ton vasa manaya Eric ya po champion ya one nickname ngar ko inga silfier matu kalesia champ atalo fatu ya ile sofa marumalo Yesu Kristo na itina talo fo yo se manto fo ministry ai me se fo ni se kalesia atalo fatu ora sulu ana sulu ora Mary ya ora laise fo ilanto me se fo Peter Matai ya mo to uma o ilato e tu fa pulu vanga ya le te talo ile nganga o le tua ina ia filiwa ina fa mai le pese se tasio kalesia ole e manal te talo e li liwai po yao e li liwai fa ingata fa ngofie e li liwai le fa no le fia ya fa tele o tangata tatalo o mafo ya onisio e kalesia wa ko for e kalesia mala to prayer warriors ma tama fo yo intercessors o ila do e mai se fo yo tamama tina madua o ila do fia e fa ile faiva leo le vai su talo ana pongi fa talo fatu ma o fo lo fatu le matanga de nei por klabe ma lo afua ai lao o maua ile anga le lei fa so mai o lo tatou tapa au sili le langi a malo le ono sai a malo le fa totoa ya a felo mala fa malo ya tatou uma pe ke fia ngai prokalame pe ke le fia ngai prokalame ai wale me fa eu mata ona io wale me fa na ese na pipi ai lungo telefoni mai mo mai fatalo fanto ya te oi fa pito au ngafa sa fa aftai te oele wa mai anga subscribe le tato YouTube channel oele te sharing le tato proklame o fo ile te ko meni fata mali e te ko meni mai tusi mai mamalu e ka kai mali e fani ala e lunga le lenga
ia whaafteitele i le whaongaina fo i o le tātou ngangana o tātou Samoa se o le tātou ngangana e onge roa e ke kaukala leanga roa mai palau vale e tau mai na ua onge lau ngangana ai e mawhaianga e re fia ane maangai ai o whaitau atu fo ianei ia nei nisi lai sai a o le sai lai au mai so le mo kwa maangai ha whaafteitele ia te outou o te fiafe so whaaftai ma whaamalo ia te oelea e te ita i le porokalame pe ke ika ia ke au ai le mawhainga ave e se alo fia maka makapea ona e te fia whaitala mai pea i le sa o le leo me iau te tala noa ma whaasoa atua i marasunga ia li a taua a whai o oele na ma lo mo whaaftai atu whaaftai tele i lo sao i le nei porokalame e fai o e ma se tasi e whaapopo ai le numero viewers i lunga mai ke e te fiua e te lafi e te fiu e te lafi e ma tila e te fiu e ke vai e oso e alo loko fo mai komengiro whairo sau kara leanga inga vai rone weno fo lo lea omi mai ma e whai mengi kara leanga ia te a au ma that's okay kasi le pese se ro fia ya so ka onga that's okay that's all right stay in there and fight for a vaila le pato i o po kam okay all right so fai mai pe o ia wete po le vo o tatou vo ila utu ala lo mo tatou ye e ke ro fu ila ukala e ma fuanga pe ye maka ukia se ko mengi le anga sisi o lo walu fu e reply fu ia ai vai o lo ko mengi o mamao nga fai mai nga le la ka ya o amakanga ai ma fu na to va ia pe o lo walu fu e ko reply ma ko mengi fu is don't awa lava ni fa pasi wa au tiro tu fu ia mo la uva ai ia tu fa to nuina to producer iyo e ta wa yale ngole le ka fa vale mai lunga ona poloka le makiriki ai o la auto uhalalo au ai ke ko ikango fu ko reply ai ma si fa pasi na fo le tatu tala le o te fai atu so o lava e le o sa upo le tala le si to ina e le o ta i fa uma e o e fe ai ia ele o ka i fa uma e o mai e fe ai e ai lono winga e tau te le tutu uma fo i nei me o ta e ai le si i fa e o mai o lai fa malo mai mai ya le fo ko asa uma va vea ia mo gor kama wile le ke ka ko fale ke le lo a la ke fa e wongi lo lo ainga po o matu te mire wa la tu fa va o e ke ile le ho sore mai le ko ke e ku va mai le a va ile o wa mai le al ta ifa ele o la se fe ai le o la wa o so ka la wa ka o e la wa ka ma ko mai le ia le fa kwa sa le ri o isi ta ifa e o e fa ke ai le mora makafefi ia ka ba foi ki nga e fa fonga menga wa pasi mar faro ai nga le ke ile mai le o vale ai ki nga wa ko le fa le wa pasi ai ke fa alo mai ya kamaranga kamau vale le nga ia i foi lai sta i fa foi le e o ona o fi ai tamanga ola o mai ha ola kangi mai fa mai ha e te isinga me ko ila ukanga ila we vanga se ko mai e au fuala le mai mo te mi tau te tutu i fu i tu inga wa le nga a fai mai ya kala le anga ya it's okay knowing e ma fuanga fai mai ona e ile afianga la wa ia ilona loto e ile afianga la wa ilona ainga maybe wa mana va tu ele se me ai le tina ainga la nga ro asiata mali atawa ruma ye karo va ila ia e le o fa mai la se kala ia o nga sa ma fa fai me se kala le anga ai ku so lo ma fa pe e se la wa ilo ko ro nga o po o ar melo
Lenga mela le o te fai tu ia wa ne ifa pala ina i fua lo ma fau maleanga i fua launga ngana ona walanga e kasirang kala la fa me alela e ko mingi fu ma o ya nga adu ya mama awa kako le ole fi le mu wa ko tu lu ma va mai la ka mo si ve vai nga wa les a dalo fatu io ma lo mo le si mai asiata manuel por kala me mai papa kula o ka e ka ima ngai papa kula ya o mara tu ai la e na tasi e na le si fala inga sa mo man le na to pacifica island toli taste airport so fa fa nga pastor James martato nai pakula le masenino la tu fai mai live pu fa lua ya fatalo fatu tato sponsors major sponsors matato company lang sua fa afitayatu ai tato tele yo maro longa pe lo I godfather o le fo ia va ya tu ele I fa ya mai lava stato update mai sa mo mai le fionga li pan mia tato fa tete isi ai so wa fe mai mo boli atu fa malo I tato company lango sua tato fa tali malo le motonga I Samoa mo moli atu fa tele la wo fionga le pulisili la wo fionga le fa longa lu pe matasila le au nai to sulu va ma tato ma fretua ya ngaftasi le fionga fu mono ya mal no falo mal fenga ko mandu fa yatu tato tautua mal tato ava noai faipa anga fatasi ya mal lango suina o tato por kalame le aso awone ngalo mea fale anga ta malo losi kama ngai kadikadiar ku ainga mafa mal heavy duty le ikako tasi lava fale e te fesili ma e susu ya inga or mokonga me a fale so se tu ai ngai o fo tu langa o e malulu ma fa toto ngaina tele nisio tatu o loa o lai fa pe o ele o mau le motonga ai mau le motonga pe su ye ele ngata ina tatu fatan malo ya tatu fatan malo tatu ia le tatu motonga na fo ye maua iyo ya e isi tatu potu na wa vanoa mai tatu potu pe lima fale lima isi tatu potu ya ona sa yese au malanga na fa potu yo fa tata malanga tu ya e peita yo no nisio tu langa le fetawi ya ngase fo yo le tino manisio ilato ya na wale ai oelenga ngaua motonga lawa kaimingei rushlo ya taimi ale nei pala lo ye pe ya na ye na wa no na inisio potu na ye ya mole sisinga fu ormanga ya la kalaka right in town fa tele tu omla unanga motonga SMI tele lisio tatu o loa na wa fa to wina tatu SMI ya ile ngato fosi ino mota malawa ai fa solo ele tu lango fale fa na yo no po kama fo I steel framing kama ye fiu ma fu e lulu ma ile ko ila kama ngai ko para la si lorong piriki fale o mea ya tu langa fo ya e fa mali loto tau ngo fie a forpo ya ai o mi atu ele pala SMI te mo martelio ni so tatu tua ya mai so tatu unanga masani digital ya maritato cash app stai mi fo yo nei vai asopo mo fo serve no tato tifso tayato ya ile to fine ya flow ya wa vo stato tonga ya manisho tato per WT lawyer my Brisbane ya Italia ya ai me se foi o nisi pay o le tasi market ya malitato Pacific 40 fie failo ato le ua to ai tau nuu le tatu studio ya le sa fo lau mai le telefoni o le vai nuu a poli o ia manono ya sunga le ataua godfather ya nei vanga o le fiafi mano ni se fo monuia siaka fie o fa kasme mo ngi kemi o le wo fa pipele ya le sifio ka afkanga ya o kai fo ka pokalama ia fa fo mai mo vai sa mo ya karo fa fena ya malo fa tai tele ke lo la va vai e matua e formule le fusi o mona
La utilo to a blue necktie. Yes, suits you pretty well. It is a lango HPP. No. You look like one of those top CEOs. You know, Donald Trump. The Apple. Google. Waka wa fisika kumalanga ka fionga pale mia video ngia ma Amerika la ma maka ukia so au kama mama ko rai me ka kia ingo wo me alo fofo ngai seng ele manga oi me ya i mo me mo le ma fofo o ba ngai ki o ni me ho le mo fa i seng ngo mo wo ni kala mo me nga sa fa ki ya Lai masemea na ave. Lai masemea na ave. Au te longa no tatou. Ngo kapo. O iki e ngabe. Mama wase mafau ingi me ongi spy mangi ngame ai agora ole ai makua e fa ku kongole o se feki o kala kongole fale. Ya, ke ngo me yo me Sidio kong kang fai senga mo ya ele fai nga wa sa fo ia Amerika ko o so nge bo ko fa ko inga si mo ai mo mai ele ko fa ko inga yo ya inga yo ya mo le na me tu lo inicio le fa pe a me o tanga ta ai o le tu langa le na ai mai se le masau o le alu o le teknolosi le o i kai miringi o lai ke kalangoa ke le o lai ke kalangoa kanga la fo ya tama matu tu kam se saulala ele nginga me ka o ve o walanga e ka fa ko di mo so le lo lu mo technology nga ku so le la wi fo lu me le kai ya le vale nga de lo ke kire nga ru le nga fie ka aso i lunga masin de or fo nga lo ke e fo ia ole aso fina ngalo tata terno ya ta oi wala mai mo mai foi mai tau e se foi fai tau le tunu ole aso si la fia o ai kongo e pengifiki i le malanga lea na o ai Donald Trump manga top business people anga i o wa surely on fainga pa anga mo atunu tele mesia top 2 le most powerful la e powerful i kulanga ka mirikeli ko e powerful i tulanga tau tama ainga ma fata wainga ai saula silatu o ai e te si la fia o ka fai pisingisi e mo atu le pengifiki male fa mangu ia inga ile so tanga male la to filo inga le safai pengifiki mo Amerika o vai fa ka nga vale le fai ko kia pe ro se ko kia ko se ro vale fa ka langa li ka teknologia a senga ya Amerika so e mga wa senga la ko ia me Amerika wala nga o be ya le nga o nge ma be ya Elon Musk ma ko mo ba nga mo ri ya ma ko dia e dice e ti kai la ka senga e pe mo ho be ko pi fa ko mo fi uma imitation o ia pa ko mo fi kama wele e saule Apple America e ur piccolo Apple le original ai saule Apple asainga ako mai le Apple le se pait foi le ko Apple ya oi Trump ka fa business ele ma Trump fa inga la malanga ya le nga roini make sure Trump mo kwa la o mo ku pesa inga ma ka le foi ele nga kai ka wa fa ka wa inga ka wa fa le on exchange recupere control America recupera la langia ko ya piko isek so ele fa inga Trump ya sek lo no winga o tua ne wala tele o le media ma analysis at totally fa lo ko fo ina inisi fo o la to fa news fa pe mai o te le va America fo le pe la to una CEO le currency fo le controlling ale pe o le ya o ma fo ngo bai o ni fo yo na po fo ar fa so ile me ngau ia
the outcome aman na voile le tau fa pe mai na tau fa vai America ya nga di fa ya singa fa so a fa pe fo e tau di fa pe nei. But one thing for sure, okay, lo se kai mi mua le tele mai loi po le asisi te mina fa ye to inga malanga le nei ya mo wala o kama se o kama ye ku fa ka sia kama ai ngo kama ye umba o va ku runga ku pe ngai ro ku pe mo we e la langi a ko isia tunu ira wa ya ko ai e malo ai ya Trump ira ko me ngo fai ka sia me ngo fai ngai Trump ka sia me ngo fai ngai Trump bo fa ngo fo le e pesking e senga e Trump ngo fo mo la no sa pa ngo fo yo e mo ngo fo a pesking e mo la ngo fo Trump que nga ba ngo fa pising sia e ke ku wo ka ka ila lo le e ke fa mo lo ka ka riska e pa nga bien ko mai ka ko nga la fin ko ben fo in na ka sia lo ki lo le pa ling ya ma ko ye fo yo mi ka malo ya wo o fo ngo wa lu ngo ku ri fa pe ngir ka malo fo ya ni lo no la designing la to no fo pe ya sa ka fa ku se de lang fo ma ma vo nga ma pesking dai ba kwa ile fi ka wi e mi ya Trump ya fa ngo fo fa pe la yeah, I mean, fa pesking senga ya le mo me ya la mo I. Fa pesking senga. O fiu ka o se me o que siria ya oi. Pa wala le me la fa siria lo o mo rungo lo fo. Mo lo fo ba lo fa mo lo fo. But ole upumoni. Ola se maka ukia le welcoming. Yeah. The red carpet o senga le ko masangi me red carpet I me fa pene but e mata utia le ai tu ainga fa felo inga ya wa ko ya rungi ko ya mai fo isi media mainstream media is welcoming or terminal wai Biden o na wai Barack Obama na malangai Clinton ya ele ya lu e mo inga fai ele I mawa ele ko inga level le fai ngia Donald Trump wa tot matua le ya le fai o te fo ya Xi Jinping ya o tu atu le atato vai di tu langa le o le pe o le se me fa no me tu filo inga ya le ato ya o le malo sia ngo Trump o me ni fa business me yo negotiation so yo ki kiro fo cargo fo ka po mi ka wo ye fai fo ngi Iran ye ka ki kiro wa nga si fo be nga cargo nga ngo va ku ma ye ki ka di fo se nga la ko ye ya ole ya se va en a ser ofi a te ficar ka o Donald Trump oni tanga ta ole matua le loa fo ile fefe pole ale tu inga wa atirtilo nei ya ile manatu nisio la faitau itama ainga mala au faitau taua ma faitau fa taua inga trading so me pena e fa pe mai a ko ku fa kasi loa sainga Rusia ma North Korea ya Iran ma onga afuro le Amerika fatwa kai ale mena ta o te fa ya tuai e kele le pisa o ngai o tagata foi o poko ye fa ia to inga famtalanga to e koloa e fa e tau fa ai nana fa ila utala anga o ngisi ngai aku uia le o kau mangisi fa ka inga la o North Korea le waru pingi fa pe Iran po sainga fo ia Iran po ve wa leva fo inga mo leva fa ala fa Amerika ko ai si sila mele tu enga o upu ama kala ma forfolanga ai le aya ma se o fa ala vela ve me Amerika le fa inga ia Iran salia o Amerika le nga lang yako pe ko ke manga pe ko ke manga ko pusu me ngusila e sa ro policy fa kula o kula o ngi Amerika I me la fe o Amerika la kala mai le ngusila ma Pacifica ma fa ya per kan ka Trump le supporting la ko fa ya la be sirola ko ma communicate yo le lo me ku e vai se inga Trump por so songi da ngaru le World Health e ma neto nga se ia nga so songi ma tua safa ma te lele ya ai le sila vai nga faila te tala
e se ha e vai ngia ku o mai ele o Amerika e o mai e fia kau yes ata to vai le history ia mana tua tasi ya se mea pila fo ile ya pangi de ngosol per hapa ya kai mina ele fatoi ai mana tua pe o nga me e le o so fa fo se ai mo i fo kulo ele yo le mainland o so le ngo ku pingi i Pacifica e se alo vinga na ata ma fa nei i meta o super power mangi me fo e ko akili se ivanga nga o le au fa kupu fa lave e fa papangi i ko kongo Amerika fato a mawar me ka o sa o le o e fa kupu al me foi la le peila me le fa Amerika o Iraq o Iran Afghanistan Venezuela o i fe mafia ele ma fa inga fa ye se sia ku ele ma fa ina na fa pea o le awa ku ia fe o Amerika ya ole le tawale ya le temire nei ya wale na tamalanga la tamai nei ke ko nga le vela ka wa le ko o Amerika e pomu nga ya ko mo mariu fasia Amerika ka fa Iran ata la tula yo to fa fe foi le fa ku ya fa o fo ya Mr. Falai chuli po se e fo ke mi ka o mai mo ya man tu te mo te wa e wala no fo ngale sa ma fa mo tu ai Victor Vio kasi le military base fo ilele mo kaua e fata pena i America I kaua kikele o le ta oto I na I vaenga le Victor Vio po San Bernardino ai le ai ma se me fo ilele a me ka va ia ku ia America pe le kau state of emergency fo ilele e o to tonu o fale a wang if la e vai le lau fo ma ru e se me pe se me ya au te roi sala elu peila hoi sala elu mele sa ta fata noi male sunga ile a fita fa ya ka kam e io e kala ngoana e fa ma ke pa I fa fo de pa ma yo me fa fo va to fo ya ese ya tu langa fo io o malu si anga o kama kikili ya ese baila si o tato watu no o Samoa ese la ka wa fa ia au ka ko Samoa ke ro e o mai kaua ma kaua fo I fa pa nga po ele kai ku kusa ma ka ko kaua ele kai o ga ku kusa ma ka ko kaua o ka ko o le me o le leon ka ko pomu a le loko ole asuia me ka ke faya ele ngi ka ko pomu ie pa kala lima ai mango sua ia se vai anta to ye e matautia ata I ka ko ola ngale ka karangoi me o fa malo ai si sila ni o se vai nga ese le ai le porokiki e Samoa ever since wasuia ai se vai nga fa upu fai mai se vaenga fa up fainga controlling ale ku for more than 40 years over mare fase full ko sanga mai la ya tato tu sa o le wo pe fa to a fo ya ka ko le porkiki ai atato wo ile tala anga o ka ko le sia ku upiko I maku ku ai me ka porkiki ona o le tu langa o le mo se furu mo ku pu ko sanga ile Pacifica le ke ka ngoko ai la si sila la ya ai ona ole me o tu la mai sa tato ma sani Godfather le upu foi lele wa tato ma wa fai ma sangi a fai ngai ma sangi se mea wa les wa fai ki alo ko yango I longa fa ka wenga lela foi lea e ile tasio manu roti e fast le na pe o kausanga pa inga eren ke ngai o ile palo talent atu nei le na fa ala wi lo ai pe sa ole kama foi le uminga ku mau se pale mia se kof pal mia kai kol ko sa no sui pe kai tai lua no fo inga ya masui ya ma ngai skai dinga ma yo e kia fresh ideas langa ole wakako pasi mai le skai fo ile are ku woki ia pe wa masangi ia ile kofi pare mia
foi lele o masani ale ile paki kas o melana le ndato sa we nei le na matua pe se fa ma yoki ya sa mo me le o le ke inga ua sui ako wa sui se kanga kai sa we kai e pale mia ese mai le sunga ya tuila e pasa ilele marie le ngoi ya ewe awa a fua ile tala anga mayoritato tala fa sorpito le ato a fua nge iai o le to atele o tangata matua a ua mali liu o pale mia ia la ngala ko manga kua inga o maka afa e kau mai nga ia ko filau pe ai tango e fua ile age ai ole ko akele o tangata ia soi fua mai le kaimina ngai majority e nga o kuila e pala o kilua sa ala o lo ta ya wa fast food ko sanga yes ko sanga Ruina leta te fai atu ai. Ole lawe fole le wala nga ole technology le wasangi mai suinga lola. Wa o kere babe le kiki ala lo funga le technology au kuainga ko mi milo fakasi male. Mai suinga fo ia. Fake kanga ya kule epa. Esa ko ngwa le fenga pa lo kalen ka ko besingi. O mo ko pi haina kule epa technology. Pesa ulo meio Facebook, ulo meio o fenga meio ko fenga social media pi ulo menga menga kasi nga menga mo kwa kele ala fa ingo o le fenga le chapipi wole fai o nga o fa kasi mo suingo kai wo suingo sila suisa ku ala me le ku me ala ka ko saka ko sa o le nga sila fie ku le pa ko sa la nga le ma fo ku le pa wo sui lo lang sui technology sui social media sui le fo nga le ka ko la ma ku sa pa ko so ka ko ka venga la o mi typewriter yes o mi typewriter ala ke foi o le ba foi sui mo le technology mo fo nga o mi typewriter Ngo ya mo sa mele o le word processor. Sa mo le electric typewriter. Also me mo pa phones. O le ba pe o le pidioka le. Ma veteli. Le pidioka le ke kilo pore. Kasi va se fu. Ngai mai lu. O ngai ngo ba ile ba be sui ngome. Ya o ai menge yo o ya ka le era le ku le pa ya Emmanuel uma foi no meio accounts me uma le na tonu saka e foi no ikargame e tusi uma kusi le manai e o le langa le wata fa so ile ta o le vainga le winga le te fai tuai e o le ufa sa mo ale a tau le fuata malona low wala vanga wa yisi ufa sa mo ai ke uro loko ke le farongolongo kai maronga angari amaronga maki i moa maronga pu maa manga me uma ai ka ko mai ia nga o le fuata malona lo o upu fai so o le me watu usa pea uma le ke ia asko ingo tula e pailanga leadership pe fa pea uma le pala lu o le Nokia ina ua saule iPhone smartphone usa manga kuanga makua le alore Nokia le ngadu ai tama omi foi makua kusa ole aseta le ma kala kamiki kusa ile mafau foi ole I telecommunications mafau o vanga le Nokia we are untouchable o kwa saule la ko BlackBerry makua ia kama foi ngai le ko ia pise kama mini computer le o bingo fa matalanga wa matua mafau ngela valato ele koe e se ai se oso mai mase kama foi le nga tap touch screen nanga foi la o matua mafau dominate o la ko so ko nga menga ai wote te ia nga oso mai ya kama le smartphone so le pior ka aper ki fanga foi le pior ka ape ale o maka foi le ka ape e o le fie o ka ki ia nan da foi atu makua ike ele ia e lau te le ma fau winna
ia o foi la fa apena malava le mele na tupu nei le lua ferusu maritasi ele ia se ma fau vo ile le sikoia inga wa kai laka sa mo pe wa kai surungia sa mo ile modern technology le ka ngor social media le ia o le winga la le na tafaiatu o le ai le ma fau or ko inga vai lai longa ma fau o tu le pa numero ta silen tau fai me foi le por ko Facebook ma sa mo esa le tau ti fa soa o mea ia ke au wa leva saka kaunga ai se campaign foi le reset nga fai le HRPP kai miran ko sa wengela ko campaign le paru kan kengi sa kaunga focus le mea mana dua mai na ona tuli ese aka ko ngale upule wal mele nga fai la saunge kuri ese sunga laule mali to ai fa ma vairo war me nga lead fa rongo ko la le sunga laule mali to pila la okingi ye fai u fa ko la fo kuri tu lo lunga fa ma vai mana tuala o le saunga ngai fa na mata ilo na sau fai la nga live lunga le o le Facebook e fai mai le live ala au le mali to o le kai mi foi le olae a foi le ngol ole ku se fai le live ala o solo TV ku so le wo fa sa ia TV mo le kio mai le se ngale winga na le te fai atu tu sa ole wa mingoi ya ku wa land le social media sa mo which is mo le vanga ye ana ngala ka e o so la le sunga lauli fai mai langa live taman tuare nga live mai au ka fola nga sipi foi le ma update mai sa mo ile mele o tupu pengar ko se fulu lua e su toru su fang o vai mata temilna na ngo ulus kan ngo tapi no maka mai e a mata mai lai na ia ku so le o ka penga ya ke ku so le o introduce ku smartphone pe a fu ile mering ala e wo filosofia le vai nga ia sko ingo tu le pa ma ala le power fa sa uma ia kiwi ai manga ko mo o kiwi ngi e mangi so live runga ni Facebook which means nga sa mo ala maka si vanga ka huye ka ngi pu e mai lu mora ko TV se news po se meang karango inga ai ko repost lunga ila ko pages ma o inga leng ala ko nga lo so ko inga amu ma fai ki fo mai mena mo meo meta alo tamaiti vai o mana fai atu meo TV television fa salalau alo ia le ane malo le to mai ai ni me ia vai le la wo so poloka ma pupungi e kai pe al me foi le o la o se ser fai ko ala wo so kapungi ya kan kapung ya so lo pule foi lo te vai tu tole o le botata no fiku so le o maka ko fiku ko ka o ku le melenga ona ma fu mai o swinga o le langa live o le sunga la o le mali toa wa matantu fatasi meta o supporters ya join kulea ai fa o ma social media ioi alo vinga la o fa matalanga o le la wa amata ya ona popular la au li lungo social media o la vai o sasa o le TV kasi sasa o le TV 9 TV fia mai si mau TV la ku la o poroka inga ku se poroka nga foi ma aile au ngi sao mai ia ma la ko fa fi ku foi pure alu sila tu le au le mali to wa mana ya e hale to tele followers wa amata fo ina talo sanga mai fa fo nei fa tu langa ele au supporters fa ya ngai miki ya amata na pero fa sa ma au ma so ngai o la vai ho ka la pungi ya la to media fo isa ma wa la ko ki ma la ko koepi e to e popoto ane tasi lava si television na o television e fakasa
lena le isao le ia ilo lato lima ua mea ai nga umanga kusi ia le fa me la bese fo nga umanga kusi ma fa ma ave ia tusi o le ase ile la isenge ma mea ma la iyo ai fai aku mana tofo ila le hata mai o le faingo ole e fakasana taimi ia al taimi fo na le utatu fatanga atu e su mai la uri lungo ka ko proclame ia la wa live nga man ko ole vanga live tatu i fa fo e la usa wa su mai la uri lungo radio Samoa sa uri lungo le Blue TV ia o ai uma na tangata sa faila to fatata noanga o so mai lo mare soare pule o soare pule le sa mo mo o ingala ia ai o ifuale a wadi a o isi me fa karango fa mai ia se la o so irungo la me o me ele alo ia o me ole point le matita uva tua Samoa ole ke I le swinga ai la se mea e te tauna e ita I lau leadership ita lava oe ia te oe wa le mata ala I swinga e leo hele mo ko yo fi le lava I le chapipi mo ko inga me yo swing au maka ngai I ba sen ke ngai por ko ba ska loi la fo e fi ngau mal me le pe o lengi kupe malo o fe mai kupe io o le kalongo ia kula e pa le kaimio o menu fengo mo accounts ino kaimi ma ko ma me con computer ma por fiki ma recupere e che devo avere con ma fo computer o ma fo ale wata tole le antawa o le wata tole AI sei fadura utala le sawa le AI o isi me ia la va ia ko ngala a hoki fa sa o I fainga le AI le technology le was o kama fo io printing and le press and printing fale le lo mikusi o le la fatura utala e kasi le kusi le ka ki yo kaluma po le ale ma fia pau ala o me fa yo lo ngo fo kapu I lau telefoni na lu tango a po each pages nga uma ku ulo ile app nga ke fa le liwinga ke le ya ChatGPT wa uma le I tulanga fa artificial intelligence le nga ku wa ke lo ko nga ngai mingu ke le not even an hour ele a ko se limu mingu nga ngai mingu ke ai pingi ai kamale ai lo telefongi uma enga waka oko mai le fali di unga mare kusi a ko mea uma o me sa all feeding o yes pa war me ya o e te toi tangola toi faile tu langa I upu mar pro mar misspell me fa penga alo bingo la utala o le sa kuranga ruenga ku sa oranga ruenga o le si lima kausanga le u fight kasir masin e po ngai vai aso fo o me la ia ele o ma kala ia ele o kai nga up to date ele ma fau ni taita inga le manga nga o kusi uma me uma alo binga lo tu vatoi le aso le temitono no fakara go kuila epa o le aso o le tausanga foi nga ko ka ko ngo sfulu ono sfulu o ia le temitono le fatoa para mia ia fionga sa fa pito o le fatal no ngala no walway o Natalia o le fatal no nga le fai fa porque fa ai makala ngo mara ko inga ile e tu la vele langa sa valinga malanga mo maua tasila ta mama tua ile po ania na mena fai ke miole o ko kasi sa mo e ke sira fia o le a tawa mar fa fonga mele tulu ma to tu loa ma wala va no mo ko e ka ko inga wa tu loa e aruro ilona officially tu tonu petesa seki mai ai fa o me lo mo hotel watu ya ola kuloma la ukama cameraman ya Ryan set up uma camera Ryan to tonu o te sa fa ilo la matal ma fatal no ai video kuloa tangata mai luma o le transfer o call le transfer ya il to ina o ka penganga o sia o te leilo ai lo bingo la utala le atwa kusa pe lima se furmi ngke ko fongo fo fatal tanga la fer fonger ko in e te ilo e tu si umai lalo le to ina me uma yeah the old
staff tosi umai lalo tale lima a matale a fare valu kosi keloi ko mure le page o le blank le e forsa yo na luma fato utitilo ya na umalola ia fato avala au tenele fa foma ya le office e sawe va tu meia e sawe va tu meia fo ile sei e kama me umala o no fala ia mo fa pe o school las kai le yeah o te milan nele o ile la lo langi male masaule o yor ke ngolosi yeah ele ko afa ko ngas kai le ato me kai ele tai to afa ko ngas kai le kusi ma o swinga foi la e mo o mia ni tai e o fatasi maswinga manga kua e se halo ko mai fa i mea o kupe o mea uma fa penga ar kai mingi e siria kur kala kupe ke faia mai le ile ei la o mea ngari le ya kai mingi o aso ia e mo mia ilo ko inga ma fau pe ing singia ile fai ngola kala kupe ar kai mingi ngau le entai ngau fika si ko kongu me o manga ka le fa kongu le app I want the best tala le tupi yeah fier pare kinga ya e fai o mai ka kango soli e o so mai ale mea paton ole le wingo la tala le fai et e o ele au fai la unga le ke va vai ko ele au fai la unga ye mai au fai upu expensive le sa ele kamo o aso e fai uma mai ale chat GPT e kasi ala ka rongo ko o puaya ngangang wai le si manager o puaya ngangang wai le si CEO o fu nga le ngangu mai o vai ko ngangu le lam pawanga le lave ole ai mai langa le la ka mai ka uma ko ma makanga ko ngang o mai fo ka karwanga wala nga ka fu upgrade ya system umala wal malo yengi yes ni fo CEO ya ka le bel menga o fenga kuai ma o kaunga upgrade ma la ko skills ma upgrade ya programa computers ngai fenga fianga no wa me fenga ringa mo o pelo o la fa ya me kuai o fo programa me ma la fa nga me kuai mai o ie sao ai to tono me ta o me fa le ka ke ka u fa sa mo la piki o le skairi kongwa lea e sao ai to tono mo le fai la piki o le kama fo ile menu kuskus pepa ma le type o le mena le yai o so e lo fia la piki o kusi pepa fa ko entai o mera ko ia e me sao me ma entero ko o pokal yes la monia o fa foi nei atu no fa fo le ko yese ele ko kai pe ya o GPS le kai pe o pe o Siri ko kiki a mea umoro langa marka ia la inga ke fisi leila it's already there e o po le ase me te fia mana o ta pena le lei o sau no nga o lo kangwa fa le app e fa fea yes e dise kala ura mele mat fetu e fa fea na o sau no pe la unga fa CEO e le va e so uma mai runga o me fai ma kura o e ma fai langa kango fai iso e ma fai anga kango fai so certificate ai ke le pas ali e va pega kamera dia ko kiki nge ka ko vai ku ngo sa uma ka ka sanga certificate ko kamera ye ka umo me o AI lo ia io ke kango fai le ai can you please create a law certificate for me from o que vai foi a ninguém me vai a foi com ninguém vai ser com a foi com Facebook que ele vai com isso me foi com o wingo kanaka o que ai ko kilo kanaka o lo fanga Facebook o sa mai ola ko fingalo fa ai la ko ye sa wa me le foi ka la sa wa fa se Facebook ok acabei fa pe caro fa ngi ka le Facebook ele lo la ko fingalo ele fa dio la ko manga lena pauale ia dia e mingoi mai ai ma au te fatua la utala
e top par Facebook ya malanga e sao mai nei mea ma ai vai for fai ngor ai matu lo pena ia e se ilonga e te matua well trained ma me uma ia ki fa yes it's an easy ia ai longa fia manga ngai ko inga ngai lo maku ar Facebook la le alu sa lo ale lo maku ale o ia te le ka ku si pa via e fai ka Facebook ke o pai le va me ole e tiri e sa le ia o aso ia o aso ia sa kau su ele emaili su ele kwa kusi o le zip code area code country code vai na tau fai umana me al te bindi nganga ele fia ya re kingu kau sa ai nganga ele fia ya o ya pa ya ro va ya o ni lunga so di ai ki ro la ukala ai le haka mai va ku le swinga o aso ia wa fia ngi kusi e ke fa se ai ka e le kai acknowledging ma kari mai okay ar kai nga so ku la nga e fa ya kwa ai nga oi fa ko fo nga fa au ai nga oi ya le alu ai va ile va every e mo mia la ni kai ya e la tau te mawhai ona folau fa tasi masuinga o si ho ese ka o nebe o manga fai le ko fo le mo ka ko le inga ia ka ko ro luma ma fai ngo fie ia ka ko ngalenga ia fa fai ngo fie mo le ngalenga le ko la ko ia pa lo la masalo o fiksu pa singe la fa nga ma me ngaring fa nga me ngaring fai ma fa ngo le ko ngi ke technology mangi me fo le nga fo I loku nga o le nga mengi fa o fi mai le kurung fi ngalo inga ia nga I loku mo kala le me fa penga ia nga fo pisingisi fa nga malo se lang fa nga ia o me nga de ke va kule ke fa ka ke fa nga se e tele atu me se e fai me ia ma me le anga na ilo I tu le pa surely ata to fa nga le tu le ai onga e kau ke fili foi e makua ka ko fa le anga inga le fa nga e na fatula de tala ya social media le ka fa kwa yes e mo le fe au pe yo ngi por kalame pa me uma fa pena ai o na va ye tunga ngana istangata ole e makua e maofa pe va ai ku ka ngakalea le tangata la vale tasi le te va ye tunga le fusiua e te va ye tunga le pure kasi le loku e te fa tu I fo ai ole au nganga o ie ke maua o mai e istangata au mai nei lunga la te fe tulo a kala ngoa ma fa soa mai ya Yesu ma fa soa mai ai o mawanga isi ko mengi vai pele post lunga so la ka vai ko mengi isi be coffee olai a fa la ngala ka kiro ka ke li la ba de o nga fa ka kiro ka ke le la ba de la o ngale la ba nga ma fu ke le e sero fa nga sero o nga ka kiro ka fa ba de ma ka ke le o era na fa tu te vai te fa pero lo te ma fofo o si la mele anga le mele e ke ko fer wa fu wa ese alo ka ma fofo sa ya oi te ti fa tu pe le ma ka kia o afianga ole o le mele ole mana tu fa pe o la wa va ya oi okay admiring ma highly respect for le oi so se me onga o upu fa malo si awa aka karangoa pe ka ke fa soa pe o le angeru de ngi e de ku kupungi ngi kulanga fo I o ngi apa ai ngi se me ka ke ko ma wa kai kai ai la o e ya ko mengi mang ya ka la fa ai va I lo vale va I me to te lo o le afeki o lo ka ma fa wa le to tu sala ta va ya ka ke alo o ka ke le fi ka wi ku sa ka fi ka wi ai vai me si kai mi wa le ku sala ka ngoi pe o si yo ka ba hui ya e ka ki kargo e ku sala sa wala u la fa pe o ya la ko fa ila ko ping ya fa so ya le ta wo ma si ta e winga le yo le tu ma ai ngalo ya o le nga ma fa ka ya ko mengi de nga fa ngi polelo e telo e fa me ya menga a ro ka ma fa e sa o ele pese round and round Papia, really?
o e mo ilia o e mo ialia te fatoi ai o lunga o menei e fa amati la tila I lava ngana isi tangata matulang fa pena ia ko foi uma maia ona o le tulanga o inga fa ka malai ka inga ale I lo utantunga ale HRPP wala to le ango o move Samoa I swinga ia fa ke ngorosi ia vai la taimile le wo nei kwa ese ale le vo le wo ia tulanga tau atatu wa fast and furious le wa ka kule wa wo nei ia ona o tulanga fa nei ona poma wa mo o mi ai fo le upgrade o mo ka fo inga upgrade software o me o mala e o fo ila ile cyber security a leo wa mo mi fo ila le yo ni tu ainga io ia wangi mamau le va wangi mamau I rumar va ka fa mai ka ma abusing on melia ale ka korkoro ku koska ko official defense sa mo po leo o le ka ke nga lu fa ka smo sila mo skalia a me sa mo sila mo skalia o ka ko le ko o pacifica ka o nga alo lu mai ka ko nga ro fa meni o cyber security ma me o mala awa elengi fenga fa penga isi ku o moku a ka ko e ka wan ka ko e o marongo sila moskari ka ko ro o nge piko ko fiki po konga po se ku ulanga le ke le ka ko so ka moskari ma musila e ka ba ku ai ia information phone ma me phone nga ia ne ka ko fa ka musila la la fonga ringa na ula ya isim ka nga lenga onga pe foringa mai kwai e me ka fanga ele nga ka kwai ai ele o de lenga upgrade ka ko systems la I la ula vai lo pa ku kilo ni me sam ka ro nge lo le o ka ro nge ka onga makwa number 1 ke mi umai la ko me wala nga lenga no me lo musila mai sim ya fele e fai asi pi hai no ka ko